puji bina mi alo puji namanya tuku. Ika bawa kalau menjasi pak ya apa piara jadi mulisi ondro do toleng. Halo. Ini dia ngoleng kasi lu kali dulu sedih bola aku. Iya mudah nih kali maku. Ini kasi to pak masalah na bek kedua ni malah pe tu dia malah pe raja malah pe sudah raja dia panang kulis mudah nih kali maku. Wih kalau kulo jangan ya sumpah ke sekurtai mana itu. Aji sumpah. Heh, ini rumah lo kaji sumpah. Magas ko samsa ni. Kasi ko roy mana tunut dari janus kepada oleng. Jadi tegen pale. Ikro. Wes serong kana. Serong kana samsa ni. Wih kasi na. Kok harus kali su. Samsa. Mana kata rizki kasi mermater po yole si mano ko na. Yole sa merman pisari oleng. Haman. Hey oleng eh. Mau cari soleng. Mau cari na mo liso. Dia ngapung pukul mancurane ko leng. Aku mana alis kiti. Pada pater tutuba minel zaman yole de memang ngapungan hai. Lupa ko na. Di kapung yole di harga. Ini mudah puji bina mi alo puji namanya tuku. Ika bawa kalau menjasi pak ya apa piara jadi mulisi ondro do toleng. Kenal rasul ko mai. Jom betul lakai mo. Sudah tu kira ko wabi pangan dendre. Nyala pemu. Kesini anakku. Ketulung berber pena. Dia enggak gandre ni beri na. Dia enggak keken na. Yang senyo aku minta dia benar kemandre ko soce. Aku na bebe na. Aku. Andre jumut betul lewe ke lelo mut betul dia mo andro tu cek dia nak kalau Cina aku. Enggak bebe lagi. Dulu nak andre ni. Nak kowe bebe. Terus dia padi pom tuan nak. Papare nak harus bantu secara kandunganmu menjadi kandunganmu nak. Ya namu tu ko guys. Ko menetu ko loman majalo ka. Kalau macam apa jenis menetu ko. Nah sebab magai menetu tu anak meto. Karena anak tak wesombi tak jadi wesombi tak tu karena menetu sama anak berkarbohidrat waina.